Anginibingelele bese ngisike lijikayo lapha bafowethu ngicela ngizokhuluma ngento ezimbili. Indaba esemathenje kule insuku isikhathi esiningi ile ukuba yitepfala. Bese kuba ilento yomhlonyana. Kodwa ke ngiqale ngalo mhlonyana. Umhlonyana kahle kahle umcimbi owenzelwe intombi eyisencane noma amantombazana amancane angene esigabeni sobutshitshi. Ngathi qala ukuthomba nje engene einsukwini zobudala. Lobo busuku lobo noma leyo mina okwenziwe ngayo leyo nto umcimbi womhlonyana kahle kahle uyayenziwe ngaleso sikhathi. Inhloso yomcimbi womhlonyana kahle kahle ukufundisa ingane noma uyiqwashisa ngesigaba esikusona sezokukhula nokuthi sekubucayi kangakanani ukuthi ingatholakala idlala ezaleni idlala uMasidcuzi akusavumelekile kuyona ngenxa yesigaba esikusona sokukhula okungenzeka ithele umndeni ngehlazo ngokuthi lapha ezaleni kuMasidcuzi boyise ikhulelwe. So umcimbi umhlonyane usurrounda leyo nto leyo lokuqaphelisa ingane ngalezo zinto lezo ukuthi kahle kahle ayisabhilonge ebunganeni kodwa singene ebutshitshini. Ngakho nje bisise ebutshitshini leso sigaba sasho ukuthi singatholakala idlala noma kanjani. Siyawazi ke sokuMasidcuzi sikhulele emakhaya noma sikhule ngama-90s nama-80s nama-70s kuyemuva ukuthi kwakuyini leyo nto uMasidcuzi. So umcimbi umhlonyane ke usurrounda leso sigaba ukuthi the moment ingane ifinyelela leso sigaba imele ukuthi yenzelwe lo mcimbi ke womhlonyane but ingqikithi ukuyifundisa ngesigaba esikusona nobungozi obuzana leso sigaba esikusona. So ke ngiyengizwe kuthiwa umuntu ona 40 years ozele mhlawumbe nezingane eziwu5 kuya kweziwu6 kuthiwa ekukhalele ukuthi enzele umhlonyane muphi ngoba phela umhlonyane uhamba nokuthi intombi noma ingane leyo ihlolo eqala kubheka ukuthi isonyana lona lisekhona yini njengoba isizonikezwa lezi zifundo kezonikezwa zona noma izaluleke ezonikezwa zona maqondana nendlela yawo uyiphatha njenganomuntu wesifazana usemusha nokhulayo okubheka ukuthi kusasa uzoba nefuture noma uzoba nekusasa ehamba emzini yabantu ayo representa leli khaya lekhaya ekufanele ukuthi afika liphathe kahle ngemfudumalo ngesizotha nangokuhlonipha futhi efike khona egcwele. So umcimbi womhlonyana eqala uza naleyo assurance leyo ukuthi ngempela umntwana akonakalanga ezaleni kodwa usagcwele njengoba esagcweleke nayo indlela yokuyiphatha ke kusukela namhlanje kuya phambili. Sikhuluma ngumntwana mhlawumbe ngaleso sikhathi 13 14 manje sekuyenzeka at the age of 10 uthola ukuthi abantwana bayafinyelela leso sigaba leso sensuku zabadala besifazana phecelezi menstruation cycle. So umcimbi umhlonyane usurrounda nje leso sigaba leso sokuthi umuntu ungena kuleyo cycle then mase qwashisa ukuthi umuntu wesifazana uyiphatha kanjani ukuqinisekisa kahle kahle ugcina umuntu ombakhe nokuqinisekisa ukuthi yena akulakazi lapha edlala ezaleni ngephutha ebesebuya esemide. Umcimbi umhlonyane ulapho nje ulapho maningi amakhunjane ke izaba ke ebeziye zenziwe surrounding lembuzi ehlatshwayo ihlatshelwa lo mntwana loyo nalabo abasuke bemgonqisile ngaleso sikhathi. Kodwa bafowethu uma umuntu esena 16 I don't think ukuthi lo muntu loyo usekufanele eqalwe phansi ukuthi wenzele umhlonyane kade zadlula lezo insuku lezo kuyena. So njengoba sesadlula ngoba esafika leso sigaba akusayenzi sense ukuthi uqale phansi ukuthi umenzele umcimbi womhlonyane because umcimbi womhlonyane ubuza nokuthi indaba menstrual cycle ingaba traumatic to ingane encane. Ubuza nokuthi at the same time uyikhanselishe to understand ukuthi lokho kwenzakalayo akuyona into unnatural kodwa into natural. Then abomama ke bebenendlela ke yokuthi bayiyaleke leyo ntombazana ngendlela yokuyiphatha. So ngiyengizwe kulezi insuku ukukhuluma ngokuthi umuntu kuthiwa athi umuntu ena 25 enengane ezimbili bese kuthiwa kuyakhaleleka ukuthi kufanele uthenzele umhlonyane. Ayikho leyo nto bafowethu, ayikho leyo nto. Ngiyaxolisa uma ukuthi kuleso sigaba esinjalo kodwa into enjalo ayikho. Umhlonyana ukwazi ukukhalela umuntu ozele because kakade umcimbi umhlonyana kwakuyikona lo ukuthi uprevent ukuthi kufinyelele leso sigaba sokuthi ingane izali incane. So umuntu mabe sezele akaqualify ukwenzela umhlonyana umuntu mabe sekuneminyaka angena ku menstrual cycle akaqualify ukuthi enzele umhlonyana because already she is aware nge-menstrual cycle and ayisamtraumatize leyo nto. Number one, maybe uma ngabe sayintombi-ke ukugcizelela iy'fundiso zokuyiphatha kahle mhlawumbe-ke kungenziwa izaba maqondana nalokho kodwa ayikho into esingathi iyakhaleleka ngomhlonyane esisho umuntu osezele. Kodwa-ke uma ngabe unemali ngoba phela kulesi sizukulwane sethu manje ngenxa yokuthi sinemali siya-afford ukwenza izinto ungawenza-ke wenza iphathi nje
wenza iphathi nje kodwa ungaqamba amanga ukuthi leyo nto uyayenza kumana ukuthi iyakhaleleka. Akukwazi ukukhaleleka umhlonyane ngumuntu osezele where umhlonyane on the first place izaba zawo kwakupreventa leyo nto leyo ukuthi izingane ezizale kungakafika isikhathi noma zizale zingakagani. Ngakho umuntu osezele bafowethu uma nje uke waya somewhere wafika wathi wakukhaleleka umhlonyane owazi ukuthi amampunge lawo bayedlele nje obamaganu futhi nje badlala ngawo bazoxhaphaza because mhlambe bazokhokhisa imali maqondana nalowo mcimbi loyo. Kodwa kufanele wazi ukuthi umhlonyana awuhlangani nomuntu ozele, awuhlangani nje nomuntu ozele. Usuku lokuqala la umuntu wesifazane omncane ayengena khona esikhathini sakhe sokuthomba la engena khona ku-menstrual cycle. During leyo trauma nje ukuthi ungene kuleyo cycle iswena abantu besifazane bebuthana ndawonye-ke then egonqisa umntwana bese yayalwa-ke indlela yakuyiphatha from kuleso sigaba until kuze kufike isigaba la unina yomnikeza khona umkhonto ukuthi usengagani. Number 2 iphuzu bengifuna ukukhuluma ngalo le stepfather. Ngeke ngizwe ngathi lento yokuba i-stepfather sidume kakhulu noma sekukhulunywa ngayo kakhulu la enkundleni zokuxhumana. Kodwa-ke into ekufanele siyiqaphele ukuthi akuthina sonke siqualify ukuba yi-stepfather. Umuntu oyi-stepfather umuntu oganiwe wagana umuntu ozele. Wena nje oyiqonyelwe intombi yakhe nengane mfowethu awusona i-stepfather. Ungajaha ukuphanga umdala nganile mfowethu. Siyenza isigaba sakho sokuthi uganwe bese uba i-stepfather-ke ngokupheleleka. Ngokupheleleka. Kodwa nje until uzuganwe ungayikhohlisa uyibize nge-stepfather mfowethu usena chance nje yokuthi ubukisise kahle ukuthi kahle kahle i-future yakho uzoyiplana kanjani, uzoganwa ubani ngasiphi isizathu kuya phambili. Kodwa ungajaha uyibiza nge-stepfather ukabi sona abantu abayi-stepfather abantu abaganiwe beganwe abantu abaningana. Mhlambe indaba yokukhuluma ngoba yi-stepfather maybe kufanele siyishiyele labo bantu labo because ibona abayiqonda kangcono bekuyona bezazi ingqinamba ababhekana nazo ngaphakathi nokuthi bayihandlisha kanjani. Mhlambe bangafundisana bona bebodwa kodwa mhlambe thina abanye singaphandle kwaleyo nto kumele siyikhiphe kuyona singakhulumi ngayo kakhulu kodwa siyiyekela abanikaziyo. Uma-ke in future-ke ngoba phela vele ukuzalele ekhaya sekuba yinsakavukela umcilo wesidwaba. So kuzokwanda kakhulu kunaqala nje ukuganwa uganwa umuntu osezele ungazaliswa ngowena. Mhlambe uma usufinyelele kuleso sigaba-ke then usungaqala ukungena kuleyo topic yokudiscussa indaba yokuba yi-stepfather. Kodwa-ke until then awuhlangani nokuba yi-stepfather. Iphuzu lokugcina mhlambe engakhuluma ngalo sisakuzona i-stepfather ile lokuthi uthatha umuzi kayihlo ebese uthi uzowakha ngenkomo. Kuhle ukuganwa intombi into egcwele uzishaya impela iphelele emese ziyawushaya lapha kunesidlaweni ugiye kunqamuke umgobo uma kwenzeka. Kuhle lokho kodwa ayithi igcwele inkomo kodwa nengqondo igcwale futhi nayo igcwala ulwazi, igcwala ukuhlakanipha, igcwala ukufundiseka, ibe neyimfundiso ezinhle ezizokwazi ukwakha lo muzi kayihlo ovusayo. Kodwa uma uthi umuzi kayihlo uzowubeka nje kwinkomo kuphela then kune problem lapho bafowethu. Angiyivale lapho-ke kodwa-ke abanye abaney'ngane-ke uma kungishiya uma wengane yakho umshiyela ba uzogana ba wena ususho ngeliphezulu ukuthi ngeke ugana umuntu onengane. Uma wengane yakho yena uzogana banje umshiyile nje. Okay, angiyivale lapho futhi ungageqa amagula ngemuva. Kodwa bengithi ngiphawule nje ngalezo zinto ezintathu umhlonyane, i-stepfather nokuganwa yintombi. Ngiyabonga kakhulu niqhubeke bafuthi niphile kahle. Asixabanike besixoxa nje nibe right.